أن يدمرنا لأنني رفضت دعوته. أمي، فارس وفادي يغنيان أغنية البداية. نصبت لي فخا. حسنا، سأنصب لك فخا أيضا. أتعني كما يفعل الآن؟ 38 41 يا إلهي. يحاول أن يخدعني لأخسر الكوخ الغامض. Ez duzu egun osoa emango telebistari begira. Eskolako talde lana egin behar dugu eta ez dugu gai aukeratu ere egin. Jakin nahi aldu zuen nire ideia apartaren berri. Hona hemen gai hon bat zuen lanerako. Olio aitu da. Eta ez dut astirik erosketak egitera joateko. Kaixo, ongi etorri lurrera. Ni naiz zera. Oh, elas não são tão más. Ah, o que é isso? Eu acho que perdedoras é um pouco forte. Pig Pie, que espantou nossos medos rindo frente ao desconhecido, representa o espírito do bom humor. Mágica do crescimento. Essa é o número 25. 25 tipos de truques e aumentando. Levando o caos para toda parte. Uma pétala de rosa é o que há de mais belo no mundo. Então você é a ponizinha que salvou as nossas vidas. Queríamos mesmo conhecê-la para agradecer. Много странно. Това ли е? Мамо! Финия си фървлязоха в надписите! Изобщо! Ти работеше с Гидиан. Опита да унищожиш умът на чичо ми. Значи мухлювците са се съюзили с онази хипотейша, а? Освен ако не искаш да напуснеш Gravity Falls. 呢度果然係一間好可愛嘅咖啡店。融合即係嗰啲軟弱嘅寶石戰士妄想變強嘅作弊伎倆，你哋唔好再令自己出醜啦！我第一次聽啫喎，即係話唔可以為咗自己想要嘅嘢而使用忍術啦。所以我希望亂太郎你一定要好好咁讀書，將來成為一個一流忍者啊！係呀，仲係一個好靚嘅女忍者添。我都係第一次講啫嘛。Desde luego que puede, señor Nabo. Vaya, gracias, Rocky. Ojalá hubiera conocido a los rayos cuando estaban conscientes. Me has tendido una trampa, pues yo también sé jugar sucio. Traemos el caos con un ritmo nuevo. La rosa roja nos hace distintos y especiales. Puedo oírlo alto y claro desde aquí. Cambiamos la esperanza por miedo. Et penses que et compraran aquesta boleta? Els clauers ja no estan gens de moda últimament. Encara que ho fos, és igual. Val més això que no pas una guerra. Kiki, no ets capaç de derrotar ni un pobre dimoniet com el Milpeus Joro? Vols dir que no és una guineu disfressada de dona? Sembla un clauer qualsevol, però té una història llegendària. Com t'he dit, aquesta boleta en deien l'esfera dels 4 esperits. Es considerava enormement valuosa. Nema się czego bojati. Trebaš samo hop i cup i skok. Mete pleše ništa bolje od stare kante, fi. Sada kad imam 10 godina, napokon mogu dobiti svoju Pokemon licencu. Kako ti to znaš, Aurora? Možda je u stvari izvrsan plesač. Nađi na radiju neku rock stanicu i daj mi dobar ritam. Víte co? Já už se s nimi nebudu nikdy bavit. A už je nikdy nepozvu na žádnou oslavu, rozhodně. Aulevicius chce zabrat moje místo, já to prostě vím. Musím ho zastavit. Jen škoda, že jsem se nestihla pozdravit se zázračnými šípy. Ty jsi poník, co nám zachránil život. Chtěli jsme ti vyjádřit naše vřelé díky. Hlasitě a jasně mluví na nás. Děsíme každého krále i lůzu. De var ret tavlige. Tror du virkelig, du bare sådan kan ødelægge harmoniens elementer? Der tager du fejl. For sjælen i harmoniens elementer. Du afslørede mig. Nå, men vi kan begge to lege den leg. Jeg er bange for, at det ikke er så enkelt. Herr præsident, jeg tror, vi bliver nødt til at overveje de konsekvenser, sådan en aktion vil have for hele klodens sikkerhed. Noget siger mig, i dag kunne være min heldige dag. Faktisk er disse kaosmarauder så godt som mine, hvis jeg bare spiller mine kort rigtigt. Fluttershy, die de Manticore tandem met haar medeleven vertegenwoordigt de geest van vriendelijkheid. Ik had alleen de Wonderbolts willen ontmoeten toen ze nog wakker waren. Groeikracht, dat is nummer 25. Al 25 verschillende soorten trucs. Dus jij bent de pony die ons leven heeft gered. We wilden je in het echt ontmoeten om je te bedanken. Mabel, dit zijn onze levens misschien niet waard. Yes, I was made 5 years ago, but I was designed as a teenager. I belong with other teenagers in high school. You're my best friend, Ami. I could never fight you. I'm about to go Rocky Road. You listen to me, Dr. Windbag. That's my best friend you're talking about. And BB doesn't interfere. She looks out for me. You must master your dragon training one step at a time. Even a young falcon must stand before it can fly. Aquilo é o Kenji Tempo, a técnica de artes marciais que passa de geração em geração na minha família. Fluttershy, que domou uma Manticore com a sua compaixão, representa o espírito da bondade. Tu outra vez! Nenhumas! Tu ajudaste o Gideon! Tu tentaste destruir a mente do meu tio! Estarem a ouvir uma voz? Escutem.
trazendo caos a ritmo assustador. Está a falar comigo? Oi, sua contente. Destruindo a esperança e semeando terror. Tietysti saat lisää, herra Nauris. Voi kiitos, Kivinen. Applejack, joka rohkaisi minua kun epäröin, edustaa rehellisyyttä. Ootpa sä kaunopuheinen. Hei! Fuusiovitsi! No, kai se on alkanut ihan hyvin. Musta tuntuu, että päiväunien puute korvautuu latinan tunneilla. Alkanut hyvin. Kim, se rokkaa sikana. Niinku meillä on kaikki samat tunnit, koko päivä yhdessä. Tää on niinku esikoulus. Je crois que je vais avoir besoin de ton aide pour couper le filet. Est-ce que tu peux faire une paire de ciseaux avec tes doigts? Alors mets tes doigts en forme de ciseaux et... Quelle bande de crétins, ces cow-boys. Ils ne méritent pas d'être dans la même pièce que deux sublimes rockstars. Ces imbéciles sont à moitié morts. Même si sa vie en dépendait, Kaz ne nous trouverait pas un bon endroit pour jouer. C'était une fois un garçon qui vivait dans le désert. Il s'ennuyait ferme dans ce désert, mais il rêvait à de grandes aventures. Il fit la connaissance de deux robots et décida de sauver la galaxie ainsi qu'une jolie jeune fille. Ils s'en allèrent tous chercher le vieux fou qui vivait dans le désert. Celui-ci révéla au garçon. Lex, je suis surprise que malgré votre campagne présidentielle, vous ayez pris le temps de venir à Gotham pour cette soirée. Vous avez un petit cadeau pour Harmony, histoire de lui montrer à quel point j'apprécie sa dévotion pour vous. Weißt du was? Ich werde auch nie wieder mit ihnen reden. Und solange ich lebe, lade ich sie nie wieder zu der Party ein. Du denkst wohl, du kannst die Elemente der Harmonie so einfach zerstören? Tja, da irrst du dich. Denn die Kräfte der Elemente der Harmonie... Du hast mich verpetzt. Na schön, die Spielchen kannst du haben. Du bist also das Pony, das unser Leben gerettet hat. Wir wollten dich unbedingt kennenlernen und uns bedanken. Ins Ohr zu dir. Miauz, Mauzi, das bin ich. Wir sind immer da. Είσαι καλά, Μπεν. Φαίνεσαι λιγάκι κουραστική. Και άλλη δύναμη. Δεν σου φτάνουν 10 εξωγήιλια. Μαμά! Ο Φινέας και ο Φέρπ φτιάχνουν το τραγούδι των τίτλων. Ο Κάνονμπολτ, ο μεγάλος στρογγυλός δυνατός Κάνονμπολτ. Κι αυτός ο ελέφαντας τερμίτης με κλωτσούσε γύρω-γύρω λες και ήμουν μπάλα. Δεν έχω αρκετή δύναμη. Για την προστασία του κόσμου από την καταστροφή. Για να εξαφανίσουμε την αγάπη και την ειρήνη. Για να κυριαρχήσουμε σε όλους τους ανθρώπους. Για να κυριεύσουμε ολόκληρη τη γη. כמה זמן אתה עומד כאן ככה? אבל אוימה, אני יכולה להסביר. כן, זה בדיוק מה שהיא אמרה. אבל לא כולם צועקים משפטים כמו על כדור הארץ נילחם. זה מה שהיא אמרה, נכון? תודה שהבהרת לנו את זה, איצ'יגו. אני בטוחה שהכיתה מרגישה טוב יותר בידיעה שאת... מיו זה היה? אני בדיוק בדרך הביתה, וחשבתי לי... आखिर हम समय पर पहुंच गए और अब मैं हरी मिर्च वाला ये हैमबर्गर खाऊंगा। मुझे लगा नहीं था तुम इस हद तक जाओगे, कावाकी। तुम्हें तो निंजित्सु आता है ना? पर उन सब के होते हुए भी हमें उस पुराने जमाने की निंजा एकेडमी में जाना पड़ता है। मैं तुम्हें भी वहीं भेज दूंगा जहां मैंने तुम्हारे पिता को भेजा था। Kedves zombik és uraim! Én Mábel vagyok, ők meg Dipper és Stan. Együtt mi vagyunk a Love Patrol Alpha! Anya! Phineas és Ferb főcímdalt ír! Egy frászt! Gideonnak dolgoztál! Tönkre akartam tenni a bácsikám! Fluttershy, aki együttérzésével szelídítette meg a Manticort, képviseli a kedvességet. Beárultál be, de kettőn áll a vásár! Hei ayah, ganda apa di sana itu? Aku bisa mengerti kalau itu sebuah mobil kuda atau sebuah kapal, tapi sebuah kereta. Aku mengerti sekarang. Aku tertidur sebelum memperbaiki tangan kanannya. Kolonel Rinko Iori pergi ke supermarket ke-8 untuk mendapatkan persediaan. Kau pikir begitu? Aku tidak akan terlalu yakin kalau aku jadi kau. Pinkie Pie, che ha sconfitto la paura ridendole in faccia, rappresenta lo spirito della gioia. Sono state maleducate. 25 incantesimo della crescita, 25 incantesimi diversi, niente male. Allora sei tu il pony che ci ha salvato la vita. Volevamo conoscerti di persona e ringraziarti. E sarà il tuo tormento mio! Il mio sì che è un bel nome e lo capirete presto. ナックルズにおとりなんて無理よ。騙すより騙される方なんだから。システムダウンしたデスエッグを破壊するのは簡単さ。そしてエネルギーの途絶えたファントムルビーはもう使えなくなる。ダーウィン、もうこのくらいにしとかないか？僕の言いたいことは分かってくれただろ？思ってることを言うのは大事だけど、何してんの？おい、タイムって言っただろ、ずるいぞ！なんだかんだの声を風よ！世界に届けよ！天使か悪魔かその名を呼べば時代の主役は私たち！まさかファントムルビーが次元に裂け目を生じさせたというのか？想定外のパワーじゃ。いいぞ、自分の天才ぶりが怖いぐらいじゃ。 신이 엄마랑 경태 누나, 소레이 모두 그랬단 말이지? 다행이다. 난 나만 이상한 줄 알았잖아. 그럼 미나 너도 그랬단 말이야? 그럼 컴퓨터에서 이상한... 뭐? 그게 정말이야?
이모님이 달을 보고 늑대처럼 짖었단 말이지. 세계에 전해다오 이 위험을 천사나 악마나 그 이름을 부르면 합체만 하면 정말 부호한테 이길 수 있는 거냐? 그것까진 나도 알 수 없어. 하지만 엄청나게 강해진다는 것만큼은 확실해. Voy a necesitar su ayuda para cortar la red. ¿Pueden hacer tijeras con sus dedos? Hagan tijeras con sus dedos y... Bola de vaqueros ignorantes. No merecen estar en la misma habitación que nuestra maravillosa música. Son unos pueblerinos. Icas no reconocería una buena canción si la tuviera pegada a la nariz. El desierto era muy aburrido, pero él quería tener una gran aventura. Un día conoció un par de robots y decidió salvar la galaxia y a una chica bonita. ¡Hola! Así que todos salieron a buscar al loco que vive en el desierto. Así que tú eres la pequeña pony que nos salvó la vida. Realmente queríamos conocerte y agradecerte. ¿Tienen algún regalo para Armonía para agradecerle su adoración por ustedes? О, то нема да се случи. Јас сум Леонардо. И во овој момент моите браќа и јас сме во ужасен сос. Колку е упорен? Сум видел многу понија за време на моите патувања, но никогаш не сум видел олкав талент. Како може воините на злобното племе? Awak ni Nobita, harga diri seseorang manusia tu tak ditentukan oleh markah ujian dia semata-mata. Sebab saya dah tak ada masa nak terus bersedih. Dan saya dah pun fikir apa masalahnya. Jadi sekarang saya cuma perlu terus ke depan. Selama ni saya ingat benda ni saya tak ada apa nak buat. Memanglah, tapi kawan-kawan saya minat. Saya cuma ikut mereka aja. Ya, mula-mula cikgu pun tak percaya juga. 你让我去你家，我当然很高兴。可是有什么事让你头疼呢？那个，你和学生们见面时，他向碧琪提出了很多无理的要求。生长魔法，你是第25章魔法，25种不同的法术，继续增加中。嘉儿写信和我说，她有一个很棒的妹妹。如果是为了正当的事情，战斗一点罪过都没有。世界上就是有人根本不能用言语跟他沟通的。Det er ikke så ille. Kom igjen. Tapere er kanskje litt strengt, syns du ikke? Og Rainbow Dash, som ikke ville forlate vennene sine for sin største drøm, representerer ånden til lojalitet. Du lurte meg. Vel, to kan leke den leken. Beklager, men du er både blakk og en dag for sen. Fyller våre mager i halsbrekkende hast. Og jeg syns at mat skal være fritt. Sulten er deilig, sulten er vår last. Dziękuję ci bardzo, że przyszłaś. Dla Gamiego to wielka przyjemność. Szkoda, że nie miałam okazji lepiej poznać Wonderbolts. Podstępny ptak. Ale jest nas dwóch do tej gry. Pinkie Pie, która pokonała strach, śmiejąc się w twarz niebezpieczeństwu, przedstawia klejnot śmiechu. Więc to ty uratowałaś nam życie. Chcieliśmy cię poznać i podziękować. Uite viteza ei, hai, să vă arăt. Deci, cine este Margherita, cine e Dezi tu? Înțelegi? Panamița a avut bărbat toată viața ei. Nu prea. Ai lucrat cu Gideon. Ai încercat să-i distrugi mintea unchiului meu. La un moment dat eu munceam cu ceilalți în restaurant și m-am pomenit cu Anamița. Era fără shorts, fără neamarine, am plecat. Mai! Ești foarte insistent, pinule! Jos pălăria! Я очень рада, сэр Линцелот. Для вас что угодно, мадам Ля Флёр. А радуга, которая не бросила своих друзей ради собственной выгоды, воплощает дух верности. Ты меня подставил! Ну ладно, мы еще посмотрим. Ты та самая пони, которая нас спасла? Мы хотели встретиться с тобой и поблагодарить. Мейбл, наша жизнь этого не стоит. Čekajte, ja bih da kupujem. Gde? Brok, vidi ovu prelepu kutiju za nakit. Idem da je osvojim. Znala sam da ću te naći ovde. Šta mi se dogodilo s biciklom? Ti si se dogodio mom biciklu, gubitniče. Pidžioto! Pokazat ću vam ja. Od ovog mesta nabiru sećanja, James. Za veliki ispit smo se spremali učiti. Te noći smo se šalili jer svetla budućnost je bila. Ovo mesto nam služi kao maska za naše najviše tajne operacije. Vad glad jag blir, Sir Lancelot! För er, vad som helst, Madame LeFlower! Rarity, som lugnade den bedrövade ormen med en meningsfull gåva, representerar generositetens anda. Växttrolleri, det är nummer 25. 25 olika typer av trick. Så här långt. Så du är den lilla ponyn som räddar våra liv. Vi vill verkligen träffa dig och säga tack. Inte alls, pojk. แม่คะเห็นแม่อยู่ที่นี่จริงๆด้วยอะ แม่คะฟีเนียสกับฟอบแอบมาเต้นเพลงไตเติ้ลค่ะ สวัสดีค่ะแม่ไรฮะ
ขอโทษฮะผมไม่ได้ยินแม่ลอเรนซ์มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่บ้านเราคงต้องยกเลิกการเดินทางแล้วกลับบ้านเถอะค่ะ ไปเหอะนายทำงานให้กีเดียนพยายามทำลายสมองลุงของฉัน Sinir bozucu şekilde öter bir saatin yok mu? Dat. Ormana gideceğiz, biliyorsun. Buna ne ara ihtiyacı olacak? Applejack, şüphe içindeyken beni ikna etti. Bu yüzden dürüstlüğü temsil ediyor. Ben de öyle. Hiç senlik iş değil. Hemen hemen aynı olacak ama bizimki bir çiftlikte olmamıştı. Ve Rosie ile sen de yardım etmek için yoktunuz çünkü henüz doğmamıştınız. Vasaros atostogos turi 104 dienas, o mokykla nutraukė visą vasaros smagumą. Kasmet mūsų karta susiduria su problema, ką veikti per atostogas.